U prvom susretu finala muške odbojkaške Superlige Mladost Marina Kaštela pobjedila je jučer na svom terenu Ibenjake iz Zagreba s 3:1. Gosti su se predstavili u odličnom izdanju, te su protiv favoriziranih Kaštelana dobili prvi set sa 25-22. Ipak, domaćini su izjednačili na 1:1 s 25-23 u vrlo neizvjesnom drugom setu. Nošeni podrškom domaćih navijača, kojih se u gradskoj dvorani Kaštel Stari skupilo više od 1000, dobili su Kaštelani i treći i četvrti set, te povele u finalnom doigravanju s 1:0. Ničim nas nisu iznenadili, to su mladi momci, potentni, fizički jako dobro spremni i oni su imali jedino oružje koje nas mogu dobiti, to je njihov. On je bio fenomenalan, da ovaj čutak smo sad s njima do sad igrali, nijednom nisu ovako servirali. Ja se nadam da ćemo u Zagrebu mi malo bolje servirati, očekujem da teško da će ponoviti servis i mislim da je sad pritisak ipak na njima, bez obzira što oni stalno to prebacuju na našu stranu, ipak je Mladost institucija, zna se da je bila, samo 2 puta nije bila prvak države, tako da mi idemo gore sad mirni, rasterećeni, moram priznati da smo na izmaku snaga bili. Odličnim je napadačkim učinkom vodio Makedonac Aleksandar Milkov, najbolji igrač utakmice. Bio je grešiv i također to je praktički cijele sezone, on je na prvom modu izvanredan. Utakmicu prokomentirao i trener gostiju, te najavio drugi susret u Zagrebu. Mi smo imali jako prigoda, međutim te prigode nismo iskoristili. Jako puno kontranapada koji su nažalost ostale neriješene. Možda je to ta prijelomnica utakmice. Ne bi bio sportaš i ne bi moja ekipa bila sportska ekipa da ne idemo na pobjedu. Prema tome na pobjedu idemo svaki put. U drugoj finalnoj utakmici Zagrebčani će ugostiti Kaštelane u srijedu. Dvoboj je na rasporedu u 17 sati u domu odbojke Bojan Stranić. Europski prvaci u vaterpolu ponovno su zajedno.